and amen and amen. Rwimbo ruru ruthaka muno inasema bisha bisha. Aurio kwenda unafanya nini? Unabisha na utafunguliwa. Ukitaka nyumba mzuri unafanya nini? Unabisha. Ukitaka kazi poa unafanya nini? Unabisha. Ukitaka maundu maria mega mothe wa meda. Unabisha. Unabisha. Na amesema ukibisha unafunguliwa. Na hiyo ni maandiko. Maandiko ndio inasema knock and the door shall be opened. Na murango wa hinguka ni ati ungiugieta. Na Ngai agikihingura no ngihinga. Gutire mundu ungiuhinga. Gutire undu ungiugieta. Kwa hivyo bisha na utafunguliwa. Na utafunguliwa. Na amesema Mungu ni Dr. Saraki anasema Mungu ni mwaminifu. Okeria wahoya. Yes. Daraguthikireria ugu ati inamite ati agukireire. Akauga mothe ndiguthikireria uguthikiriria uyu. Aratuthikireria ithuothe. Yes. Kwa hivyo bisha na chochote unachoomba utafunguliwa na utapata. Hallelujah. Mitambo-ini ya kameme kayo kamwe igesie handite wega. Thainya na dakika 47 nie njitagwo Stacy wa Digital. Yes, na nigetosha mgathema the team master. It's a very very good morning. Good morning. A very very good new week. A happy new week muthikiriria witu o haria hothe ori. O uri oreka tumesema unabisha na ukibisha unafunguliwa na rwimbo ruu tugakwendithiria naruo kiumia kiega mweri mwega maundu maku mothe utafunguliwa na utapata. Amen, amen. Good to see you, looking very nice. Thank you so much, and you too. Yeah, it is what Jose Smart ya Nakuru branch. Yeah. But Jose ajue. Yarogamire na ithuĩ proper. Yeah, vio mwanake ni atherire. Weekend yaku irakihana gatia? Weekend yako irarĩ njega biũ, ndirarĩ na maũndũ maingĩ. 1 hapa kule. Yes. You know. Yeah. Yaku irarĩ njega na ni 1 kuma Friday. Ndire doima. Nĩ njeruhĩte. Bado. Mati dauma. Imekata. Amakata uma Friday ndathire toro. Saturday ngitinda nyumba. Ira ndiratinda. No kanitha kidogo. Na irio hau hakuĩ na haria njikaraga. Ndiarohete. Asa. Bado kidogo tu. Ungikara nona riu ta haha nona haha ni unclosed. Riu ungikate haha tuma ugathi uingirete ngari uinukite. By in 1 week ugo no ukora weruhite. Ugo ndirabatara atindo cia kunjeruhia no gwikara nyumba. Sasa no gwikara nyumba na kuhorera. Hota. Ana igeretie. Kana itawanu kahurire broko. Ni riu ni gwikara mucii. Riu ndire na otherwise. Hakuna cha baridi. Hakuna kutembea. Hapana. Karibu sana. Thank you very much. Tuaje kiumia geke kiero. Yes. And you know when Mama Bear is away, yes, the cab na take over anamshikiria vyema. Na Mama Bear is okay. Very very okay. Yes, ndakodaria nake just a few minutes. Na njira umuthi ne ucokagia awa. Thibitari. Oh yes. Gen Z. Mujenzi wito ajira ko sawa kabisa. Gotea ma fans, gotea Dr. Kaswiti sana. Mwambie kesho tuko kimoja. You know muthiru 1 go ni undu wa thibitari kuguthuka uguo. And that's why she's not around. Yes. But she's okay. She's very very okay. Yeah. And we are here to sit in for her. Yes. Anything you need, you guys. Nitokumwita Kaswiti. Lazima. Tutawapia ma love machum. Niko kwa kamera leo hata tuna kiss. Leo ni sisi tu. My love. Tarathi oroko aya kaa chini ni kuframe aya kucha sasa. Juu lazima tuingie live. Kabisa. So Kaswiti tuko on tutwara ne ogwo ginya thaa 8. Ginya rira ciri handa thaa 8. Yes. Tuko na ithaa rĩa kũnorwo kĩwatho. Of course. Yes, ũmũthĩ tuokire na mawakiri. Mother. Gothoma gĩthũngũ nĩ biũ. Yes. Ukumekithia podcast. Nemaka tuweke podcast. Dena ciũria. Umorie ciũria cia podcast. Nona yakoragwo ĩ panel enough. Yes. Dena ciũria cia podcast. Kwa hivyo mawakili karibuni sana. Dr. Kaswiti karibu sana. Tupige story hivyo. Ginyarera siri hada. Hivyo. Inyanya. Tukiendanga. Miaraho. Tulipe bills alafu tupe chai. Tulipe bills nikupe chai. Ama una chai? Ni chai ni moto. Mambo imefanyika weekend. Wewe waacha tu wewe. Ni mwesheshe. Yes. Tuaje kwa tukunywe chai. Yeah. Victoria chai. Yeah. How was my weekend? Mnyeka zikagwira kwa saida ngiokira Sunday. It was crazy. It was crazy. Ida kigirire kuria nenda-ini.
Ndakora Mother Bear, wamwita Mother Hen kana Mama Bear. Akirira kuu. Mimi nimekuwa stress aje. Stress. Ndamuhura thimu ndiramunyitia. Ndakiuga mwana witu ri nyagekirwo ati apatikani yarari mteja na it was very stressful. Ni ndahuragirwo ani andu thimu bakajuria mwisama mwinako mwisama niki kurathie nyewe it was a crazy Sunday ginya riri aroire thimu ngoro yakwe irahorera ni undu wa maundu wa nture ndirokerire thaa 8 ndokera thaa 8 ni undu wa Saturday turia sorry ndakuonire kuria the syndicate ikihingurwo brother ambassador brother ambassador wa the syndicate ndare ko represent ndore wega ndokera thaa 8 rikapigia mukoroste adaigwe onire ndauga tukon unaenda muhura ndaigwe onire wa kajeterere wacha ningoje sasa akuje na teapot yenyewe makorobosta no maundu mako makania ni tutigei that was very very risky that was very risky no mwana ucio amakite anabeta ginyake kumakawe na kainaina ogona ginyake hura thimu icio ciothe arahuraga ndona hau ginya CS wa security mararitie nake yes we utaruga manya ni unie na nwe haria njikaraga ri ni unie ona mungijetha no mugitinde mugicero kison Iwe tiko ndutira ndirisa ndi toro kwaria mokorino twende mokorino ri acharina wasa nwe nerega kurio kuri andi akako ageciria ni wira ndiretirwo akimarehe mokorino nake ni atia gukuneana we Rura to weekend tu hana oguo na mundu makihana oguo ri wa munyoro no aragitukenirie no atumire tutheke 1 2 1 2 twina karojo kanonire handu karojo arathekaga marahanaga riri Rigiji na karojo marahanaga tari bibiti na gathemba wa munyoro no arari team master riu nake karojo ni kwa mukiria riu haria maraina goko guo gucia me western handu wa munyoro aranyitira microphone arambia gukiririria horo wa riri ati hendiria mundu araendesha aria toilet ukiendesha ati mtu hashonangi mtu hashonangi mavurumbanya you treat what is making you to diarrhea karojo hau thutha tonda raigua ritwa riria wa munyoro aragwetaga ri karojo ni team master unajua mimi najaribu tu kutumia mbinu ya kusafisha lugha karojo hau tire kasifu karojo gukenio ni team master ginya mora gia tirire ati wa munyoro umesema nini aburudia hapo kwa ati mtu akiendesha hafanyi nini haushoni mavurumbanya Ndirera karojo actually the whole story ndakanagio ni karojo arathekaga kangauka rundu rena guo tuhiuhitie ciande rio gukuma weekend ri ngetukira Karen uguo ri ndona nyamu ngehiuka uguo kumbe ndeno gwatuikite andu ni maheo nduthi state house ri kwi mwanaka warehire thina muno kuiga ndari heo nduthi undu ucio no arakaririe mutumia we hau muno na akiuga no nginya revenge aretha andu nginya wapita njia marathie mukawa-ini umwe na haha wa beste imagine marathi mararia biu tandu marariha macoka marauma na marakumuriha ati ni kwirihiria rerihiria akoragwo eki senator imagine senator munene agika uguo ma agathie mukawa-ini wene agikore ko gwithu tugwika atia enyewe agikorwo senator ni ara mobilize ri andu mathi maria mukawa wene ati tone iguire uru tone gwatuikire ri ithui CCJ na sisi tarunie ndaigua uru niwe kuhitiria ngugwika atia agikoyo ni example ira maratunengera makidogo it is very analogic very analogic wa mundu ru nake uratukenirie weekend thutha wa kumakio ni maundu macio Mother Bear ri ni uria ni mundu ugwitwo Gen Z leader Oburu Gen Z aziguzwe kiwacha aguzwe Oburu ri aguzwe Oburu matirakire kuria kiria ni mari senate
na gwa kinyona hida yake ya kwaria no miaka no mithiangu riu arugama haria ku address kiuga Mr. Speaker sir akero Mr. Oburu there is no Mr. Speaker sir here it is Madam Speaker oh I'm sorry Madam Speaker sir Janzi ni atia akero Mr. Oburu now you can continue yes I am sorry I didn't know there was change. Sorry, Madam Speaker, sir. Ona marauga igua na kuu thutha tondu na he handu arathiite kwari handu delegates maraheagwo mbeca riu ni arugamiria akiaria arauga now every delegate will be getting alehererio microphone uko unatupeana tabwaga unga ona ndu marakara muga sandu mutingia pa kweheria microphone tuigua ne bia cigana ego tarabango gutire mundu ungi ungiaria ma every delegate here will be getting wewe atigirwa Ithano kinya